uNkulunkulu emagazi angaka. Sibingelela Mshumayeli. Sibingelela inhlathisuthi. Sibingelela ingodlengoli. Sibingelela intaba yapheza negama lonyasinanga. Bantu baNkulunkulu, cabanga abaningi la ekhaya bangazi ngoba ngwala ekhaya. Mshumayeli Mbatha-ke lo olapha ethemba lethu. Kodwa ekhaya kusemsika lapha kamajosi mawugodla umumbe nje yoshona ngaphansi kwempompolwane ukuthike lapho. Cha abantu baNkulunkulu ngipha umsebenzi onzima. Ngiyadlula nje. Kunento bengizoyenza la ekhaya kade ngicela insizwa zakithi Mbatheni ukuthi sinomhlangano. Sithe noma zithi umhlangano awusekho ngase ngithi hayi ngeke ngisayeke ukuza ngapha abantu baNkulunkulu. Kodwa-ke bezingicelele insizwa lezi zakithi kunomhlangano waseMbatha ngoba ayikho into edlula ekhaya bantu baNkulunkulu. Ngizocela nje nami ukubingelela ingilosi Shembe uthi uShembe angipha amazwi ehlabela sika-128 ngoba ngisukuma nokubonga abantu baNkulunkulu ngoba nomsebenzi nje niwenzayo lapha ethemba lethu. Ngithe noma ngibheka lamakomiti engafakile hayi ayashesha abantu baNkulunkulu. Kuyasetshenzwa lapha ethemba lethu. Bona bengijabulisa mangisukuma nokubonga lokho. Israel, hear me, Lord. I am in
nami kulo mthandazo ngisamele kaNkulunkulu tabe ngakini. Cha abantu baNkulunkulu ngibonga nje lento eyenza ithemba lethu. Ngiyabona kuyaqhubeka ngamaNazaretha. Ngithema ngibheke izinto zabafundisi. Ngathi ngibheka ipaving esuka lapha ngale iza ngapha. Hayi ngabona umuzi kaNkulunkulu usukhazimula kakhulu. Hayi ngibonga kakhulu amaNazaretha angazi ngathini. Kodwa ushamba ukuphela sipho esibusiso. Ngoba thina sabantu basemhlabeni sinezoni. Bamba ku-6 July. Uma ngabe ke ungene ku-July kunomuntu ongezwani nawe ungamkhulumisi awungenanga ku-July. Fike kwazi okawusanga ungene ku-July. Ngoba uJuly inyanga ukuthi uma ungena kiyo ubusuthethelana na wonke umuntu nomkolodayo uzomtshela ukuthi ngizokubhadala uma ungenayo imali. Ngoba uJuly asungeni sinekweletu ufuna yonke into ibe msulwa. Awu amaNazaretha icela incwadi. Cela incwadi ngifundele incwadi. 23 verse 13. Amazwi ahlakaniphile 33:13. Nkosi yami ungithanda azingakaqini amazwi ahlakaniphile 33 verse 13. Hlabelela. 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 Ngingumsebenzi uyabona bonke abantwana babantu. Uyasibona sonke nje abasila kubandakanya abantu baNkulunkulu. Esendaweni yokuhlala kwakhe. Esendaweni yokuhlala kwakhe. Uyabuka phezu kwabo bonke abahlezi emhlabeni. Uyabuka kubo bonke abahlezi emhlabeni. Uyazenza inhliziyo zabo zifane. Uyazenza inhliziyo zethu zifane. Eyakho enjani inhliziyo? Uyaqonda imisebenzi yonke yabo.
uyayiqonda yonke imisebenzi yabo, uyiqonda yonke imisebenzi nje basila. Ayikho inkosi esindiswa ngokuvama kwempi. Akekho umuntu osindiswa ngokuvama kwempi. Isiqhwaga sisindiswa ngamandla amakhulu. Isiqhwaga sisindiswa ngamandla amakhulu. Liyize ihashe linqobe ekunqobeni. Ngiyabonga baba Nkosi Nkosisi. Ungangilibazisi. Wena sitha sami. Hamuma uJehova. Hallelujah. unesitha. Hayi abantu baNkulunkulu, ngoJulayi ube nesitha. Hey, bakwenze esimangaliso lomunye unyaka. Ngoba noma into ungayeza uyenze ula phakathi la usenkonzweni kaShani ebese wenza into lodwa ekhohlakala ngemva kweminyaka ewu-20 nakwemva kweminyaka ewu-30 manje washa umuntu bokhona bakhuluma ngawo ukuthi wakwasha umuntu esontweni. Noma singasaba ukukhuluma njengamanje sazi ukuthi wena mina wangishaya wena usasekhona ulapha emhlabeni, kodwa izulu nezofa zikhuluma ukuthi umkhulu washawa. Ngoba kuJulayi kunzima silapha eDibeleni sathi siyafika lapha kwi-station kwangakhulunyiswana, kodwa ngangena mina ngathi ungangilibazisi. July. Ngalawanishe ningasibheki ningasikhulumisi lingenine nokuJulayi. Abuya bonke beza kimi bathi uthini weMbatha, ngathi cha. Masifike babathi ngathi madoda eteneza celebrate. Ayikho nathi ngoba etenezayo awungenile kuJulayi mawunesitha khona umuntu ongamkhulumisi. Awungenanga kuJulayi. Asikele uJulayi bantu baNkulunkulu, siyaphela uJulayi silindile. Thixo unamandla onke,
kunento eshaya lapha empilweni. Ikhona inkomo ebizwa ukuthi inkomo yodondolo. Angazi ngakini ikhona yona. Amen. Inkomo ebizwa ukuthi inkomo yodondolo. Abantu abaningi balale beshade leqeda ukushada umuntu ekhohlwa into akayoqedi. Sungaqedi uma ibulala inkomo yodondolo. Ngoba umphakazi wakho uyomhlabisa nini ngoba akeze emshadweni. Kanti liphi ilanga wena ebiza umphakazi ezesethwele ngalolo langa usufika usukhipha intondolo usumhlabisa ezohamba nomhlubulo lo ugcina umhlubulo. Zikhona lezi ezibulalayo okuthiwa inkomo yomqholiso nenkomo yomphotho. Angazi abayibiza kanjani. Inkomo yomphotho inkomo yomqholiso okuthwayelana ifuku ezokuhlukaniswa kwezinhlangothi. Kodwa ikhona lenkomo yodondolo efika ubaba iqhuba afike ubaba bese ebiza iy'nkomo zaze zawu-11 mase kulezoshadisa ingane ubuye nenkomo embili. Thixo unamandla wonke lenkozo yenkomo yodondolo wakwenzeka isimanga lapha ekhaya. Wazala mina ngazalela emshadweni. Uma wafika kithi intombi nto washada uma kwasekuvela mina wasekuvela usisi wami sababili nje olama mina ngawa ngedaka kwethu umfana ngoba abantu badlula. Hayi kwama bathi wasekhona labantu ababekhona kuqala ababezisa yona sayikhona zaqalisa yona sayilinda sayifaka intambo la ekhanda la sasifaka intambo esathatha 7 days phuza amanzi silinda standards sakhona safika lapha ekhaya besibizile kuqalile uma engasayithola ezinye sibabili to nodadewethu baba bazonke indawo lutho kuthiwa umntwana kasavela kasekho umntwana lekhaya. Safika lobaba lo wafika wakita lapha kagogo sasifaka khona sathi masikita saphakama sasithi hayi ngibona umama lekhaya uhambe emhlabeni. Sasa sibuza umalo sathi wena makota umtheleke inkinga yakho yini wasathola umntwana bathi umala ngazi wasethi wena iphi inkomo yodondolo owafunela ekhaya ewafuna bayishiya abakini ofuna ngibulawe wathi ibazwe yiyo nje inkomo yodondolo uthole ingane. Basuka lo muntu ofanele sohamba wasekuqala wathi sashaya ucingo-ke makuthatha ingcingo noma kubhala incwadi kuthiwa babakabani diye babakabona uyaphila nami ngiyaphila. Hayi usasayibhala incwadi akusathi diye uyaphila na yabhala incwadi yafika ubaba wayifunda
bayishiya yayisizele wasuba besekhomba inkabi wathi bafowethu nansi inkabi engicela ukuthi umakoti ukuba udondolo kodwa le nkomo mawuhlakaniphile ngoba ngeke iwenele umndeni funa kuyibulala mhla kunomunye umsebenzi owenziwa la ekhaya zibe mbili inkomo ungcono kube le enye yomsebenzi la ekhaya ukuthi kube nesithebe kube le nkomo le yodondolo ngase ngikhulile ngase ngimthala mbuka yonke into ngoba umali ongasamthola umntwana ngempela abantu baNkulunkulu kwenzakala kwathi emva kwalapho wathi mabaqeda wenza umsebenzi lo wodondolo wabongela ubaba washota ekhaya umakoti athola umntwana wafuna ama-twins wafuna umfana nentombazana sometime nabanye abantu abaningi abakodwa uzothi umakoti angasayitholi ngani kanti uvale nkomo nje yodondolo inkinga inkomo yodondolo ngoba le nkomo ukaqedi uma ulobona ngenkomo ezulava ngibana nenkomo embili ngizeke ngithi le umphosi wakho mkhwenyana ngithi le umbeka wakho umbeka le nkomo yodondolo abanye babiza umbeka ngithi mkhwenyana ngiyakubekela le ngiyakubekela shuthi wena funeka wazi ukuthi unecala funeka nkomo uyihlaba hayihlali kakhulu maNazaretha ayizulu mnyaka emthathe emine ngoba umakoti wagcina segula la ekhaya ungasazi ngala bathi guliswa khathesiwa huwe bese twese thina inkosi Nazaretha, number 23. Sikhuluma khona abasebengana abantu uthana lesikhumba lesi izofika ehlale kiso nangafana kiso kuqala abaqala babethatha bese isitapelo sikamakoti wayefaka isikhumba la ngaphambili hamba ngemuva ngale
silinda umakoti silinda umntwana uthi umakoti lekhaya abanafaka isicabelo yile mbuzi le homsikisa ngayo mhla engena lekhaya wasuthi lekhaya kapheke ekwazi uqoba hathatha lo mbenze bese eqobela bonke labo balekhaya besithebe balekhaya ebaqobe beza lekhaya ufika beza kwesiqindi Nkosi yami ubungithanda ngibheka isikhathi ngibona wafuna ngisibheke isikhathi ngoba ngibuye ngiphatha lo msebenzi lo kaNkulunkulu esabakala khona isikhathi ukuthi masithi isikhathi 10:30 funeka ube usothatha ubuyisele endlini uma isikhathi sithi 2:30 funeka uthatha ubuyisele endlini ukunina-ke kunina ukuthi mhlawumbe nenze njani la inkozi nevala nini kodwa ngihlonipha lesa sikhathi nisomzimba kaNkulunkulu cha abantu baNkulunkulu uma uyikholwa iba nenhliziyo yokukholwa ungakwenza ukuba komunye umuntu ongafuni kwenzeke kuwe ngoba sikhona isikhathi esizayo sokuthi sibuze ase sifike lapha kini awu ngiyabonga amaNazaretha ngiyabonga la ekhaya Sandanezwe kade ngivalelwe umkhuhlane ekhaya kodwa ngibona ngigcwele ayafikile amaNazaretha ngikhokhele afikile abantwana bale ekhaya bezomduduza ngihambela umakoti omncane bana ingane encane kodwa ngibona iy'ngane zimhlangabeze nakhishwa endlini ehlangabeza zingane ey'ncane faka amabhande nazo abakoti abafaka amabhande bambamba bamsethendeni ase ngithula ngibheka ngathi madoda kodwa ngiyabonga amaNazaretha ngoba noma ubani sikhona isikhathi lapho sokhuluma ngawe sulela iqondo ukuthi thini sikhulume ngawe abase sibiza umakhelwane sithi waza makhelwane uzokhuluma ngayo kanti wena ungezona nomakhelwane inkinga leyo ungezona nomakhelwane wamakhelwane wakho kufuneka umkhulumisa mina-ke thina ngihlala khona thina lapha eNyukananda kuyinkinga ngoba ngapha nje enye next door la nje mnako ngapha omunye ngathi sisemkhukhwini ngengiza abantu banemizini emikhaya ngithi umuzi indlela ento enginayo la ekhaya funa kube nomuzi ekhaya kwayindoda kube nomuzi ekhaya kwazi ukuthi ekhaya unomuzi uzame nje ekhaya funa kuzama ukuthi ube nekhaya ekhaya ngoba la Egoli hawukho umuzi eGoli bantu baNkulunkulu yebo abaye bathi benemizi basho njalo kodwa abantu baNkulunkulu mathi uyabheka nje la next time kimi mina
umuntu engangisho umhlobo bani kodwa mina ngimbekelela njalo fengitayo dumela ndikaye anginandaba naye ukuthi wenzani kodwa ngiyazi yena ngelinye ilanga watshela ingane ukuthi ungabakhulumisi labantu laba laba yasho ingane encane yakayo kuthiwa ngamkhulumisi vele yasho ingane ayifihli ingane ngayitshela nje ingane ifikishe ngathi ngikhuluma nayo ingane yabalela vala umnyango ngathi kuthiwa ngamkhulumisi nini hawu kodwa nginamdaba naye mina ngifeje kumbikelele njengekhona ngithi sawubona ngoba ngiyazi ngelinye ilanga kodwa uma ngihambile ebese kubuzwana kuthiwa wenjani makhelwane wakho ngiyabonga amaNazaretha the ma ngifike ekhaya ngigcwala angase ngibone ukuthi hawu kade amaNazaretha akhona ngigcwele kade amaNazaretha Sandanezwe nasekhaya bavala umlomo basho ukuthi hey azagcwala amaNazaretha ngibonga nje lokho ngibonga isifo ngoba la ngane abantu angazihambisela encane kangaka shingane encane kanti nami uma wakhe wangishiya umama labafana bami wangishiya wathatha umphezulu ngoba kunabantu baNkulunkulu abathwasile abayizangoma abangathethelanga ukulapha abantu abathethela ukuthakatha bakhona abantu abathethela ngabantu bayasebenza khona abantu abathethela ukuthi nje bazokuthakatha wena bazoqeda baningi abantu baNkulunkulu khona abathwasile ukuthi baboshiwe thatha ukuthi uboshiwe usenjele ngoba kuba konakala mina-ke angishaya umuntu engimaziyo kuntanga yethu sibanga itoda babetshontsha ngase ngichaza mina ukuthi watshontsha imbuzi yakabayo asethi angizomkhombisa ngoba ngangingafihli ngathi njalo wetshontsha wangilinga ngoba wayengathwasile ngisho umkhulu wakhe wakumsebenzi wakhe loyo uthebefa wasengena kuye azoyivala izinto ngoba kufana nasekhaya kini uma ngabe kunogogo oke waganga ongayivala loo nto leyo nawe kodwa kuzoganga ngoba uzobuye ezongena kulo makoti wakho athi mina ngaganga angizange thethe icala lami ngaganga ngenza ukiti umuntu ogangeleke umuntu wesimama nje akaqomi bazaqoma lelo cala lekho ngishica thetha lelo cala ngathatha icala lomuntu wezinto ngamabomu othetha uthini icala lomuntu wezinto ngoba uyeze ngothando ngambiza ukuthi ubeka umndeni la uthi nangu umkami uqobenye indoda hayi khona ngeke uthetha icala uzothini kuye uzothi ngithethelele into eyenze ngamabomu athi ngithethelele baba nawe uzomthethelela yena khona into akayizanga ngemistake uyeze ngothando lwakhe Thixo unamandla wonke
Suthi bantu baNkulunkulu eyathi sebenze eplazini lomlungu yayisebenza emakhishini ilimi ingadi lapha emakhishini nje masifika le Suthi yasihlala nomunye usisi basebenza nalo sisi la baseqhamuka umesisi le Suthi wayithuma nje lo mesisi walomlungu lokho eyithuma le Suthi yala ukuthula le Suthi wasala mesisi sayibona ukuthi le Suthi yala ukuthi ngiyithuma wasekhuluma amanga ngoba kuyinkinga abantu baNkulunkulu uma uyindoda unenkulu khona isidingo esikwenzayo siyasikwazi isidingo indoda bese yalingeka uqinisela njenge Suthi ngoba kufanele uqinisela njenge Suthi ka-23 uthela umesisi bayiqeda sabona ukuthi lo muntu akavumi ukuthi senze lento ngithi asiyenze siyo lo mesisi watshela indoda yakhe ukuthi hayi lo bemshela yasuka indoda yakhe yambheka lo muntu yasifika yasithi yasimbiza yadozana wahamba futhi khupha lo mgodi yasigubha Suthi lo mgodi yawugubha lo mgodi Suthi yawugubha lo mgodi Suthi yawugubha lo mgodi themba ikade kugubha base lo mlungu seyidubela phakathi ekulala eqila nakade kuyigqiba ngoba kwakuyidla Suthi ka-23 kwakunzima kuyo ngoba lo mlungu lona wayengasalala ebusuku le Suthi ihlabelela wena udla halwe Zulu hafika thandaza wamana Suthi phela yomlungu waseboshwa yasichaza inkosazane neyisebenza naye yathi hayi kwenzeka lokhu nalokhu hasiboshwe hasikhishwe Suthi hisibethatha besakubo Nazareth anolanda abantu endleleni ngoba abantu abafela lapha endleleni lapha yibo abasidudulayo cishe ngafa mina angele siza umkhwanasi nathi funda umthandazo sisemotweni akhinyela nathi imoto kodwa ngesaba ukukhuluma ukuthi sakhiqiswa yini angizange ukukhuluma kodwa ngathi futhi umuntu owafeta wafa kwaba yimi ngafeta ngo-2017 ngoba yathi nakhinyela nathi Semafuneka ikinga kumlezi wamsungu ngaphandle yasinathi ngene wasefuna ngiphume nomlezi ngoba sasibeze ushepho nasilezulu sasisela ngaba Nazareth kodwa ngathi bangane sengila
kakhulu uyazi asifani nje basimba nakancane bakhona abantu abanebona leso ngempela futhi angiphathi ngapho hlakathi leyo mama babona into engalo ngokuyibone wena ngikhumbula ngelila ngasathi siguqile silapha eNyukanande siguqweni dala lapha uplast ukosidala abantu dala sathi siguqile nje bawule nje ayikosazana etathelelo hathi nje we yabifile phansi la awu sayithatha sikhiphela ngaphandle asilapha ngaphandle ithi hey bona baba mkhulu etiza ngehashi bethi angishange hashi bathi bengivulele ihashi awu ufukele ihashi bathi bengivulele ihashi bathi mbona baba hangasi nje ayenzeni uNkulunkulu ezofuna ukugcoba ngehashi nje ngiphakathi ethempeleni kwawenze njani ngoba nomunye umuntu ezono zakhe manje sisethuthukeni kunentathu uthi khokhoba lokhokhoba lokuthanda khokhoba intathu uthi ke khokhoba ifuna uNkulunkulu hayifuni unikela kushaya mayifika phambili sijabula abashumeli sebephethe imbhenge yasifuna intathu uthi yabona ngibona ibuya mina ibuya igijima la ngithi mina kwenzenja intathu uthi sencane nje bathi hayi Mshumayeli besithi selapha kuba manje inkinga kubi bathi sithema siqalaza ngemuva sabona abashumeli bephethe imbhenge sabona kunabantu abalethuze kwabo abayisingilozi ababethi inkosi ibusise nabo bathi inkosi ibusise manje ngoFebruwari wathi akushula ubaba ekhulumile abatsheli labakhona ukuthi maNazaretha ethi base kunikeza imbhenge abashumeli nikelani kubashumeli wathi abafuni sifuna ukubaba uzofuna ukuthina baba ngoba uzofuna ukukhuluma icala ongalazi uzomunye wafika baba wathi umalo nobaba behlukana wathi bazowenza nena wathi zibacethe wathi wazini ngoba bakho nobaba bakho uma wakho noyihlo wena yabatsitla suthi ikhona into engeke ngikutshela wena uyingane yami awuba wazi baka nonyoko awazi loko angisamema ngamimi mhlawumbe wala wathi ngamema wala wathi mina hayi mina ngiza sigidi namhlanje ngathi icala kukhululeka namhlanje asini mngami namhlanje lutho asini icala ekhulu ngoba nje bese nami ngiyadikile kodwa ngeke ngitshela umntwana ukuthi sibangeni nonyoko manje ufunani la ufunani lapha ngaNkulunkulu ufike wena uthi hayi mina ubaba nomalo zobacela emtethelo wacethethelo le wazi ngabo ubuza baba hathi baba uyazi ngabo wazi fasibanga nomngabo asuthatha isayithi wathi ubaba bethu nje hayi ubaba wakho alunganga bese bayavuma nami ngithi hayi alunganga bese wena swingani indaba yabazali bekazana wabuzolibala hafuna umuntu intathu uthi hawafuna umufuta omunye umama sisentabeni lapho wafuna izinto ezulu hathi hawu baba inkosazana yami iyagula hayilala ekhaya wathi baba inkosi ibusise ithema ethi asuma wathi asuma lo mama uyasukuma uyale uthema ethi nje